Assalamualaikum dan selamat datang ke Smell and Tell. Kali ni kita bawakan someone yang mother juga dalam fragrance industry dan industri-industri yang lain. Kita ada dengan kita Sarah. Industri apa? Industri motherhood, industri fashion, industri IT, industri investment, industri perfume, industri event. Industri apa lagi? Industri Macam hospital. factory pula ayah kan? Oh, factory. Factory to my husband. Takut. Okay, welcome Sarah to Smell and Tell. Thank you. Ria jemput I. Tak sangka macam whatever. Okay, so untuk audience yang menonton, can you introduce yourself? Okay, I Sarah. Kalau nak tahu I buat apa, I basically check of all trade lah. Senang. Sebab you can see me everywhere. You can see me talking about fragrance, about motherhood macam dia cakap tadi, and also about investment. Tapi kalau orang tanya I suruh rumah je. Gitu. She humble pula macam mana? Yes. She zuhud. So hari ni kita jemput Sarah dekat dalam kita punya show untuk bagi you mission kita. Okay. Mencari Sarah punya one true love. Kat sinilah dekat perfume lah. Kita tahulah she dah kahwin, she dah ada anak. Tapi nak mencari Sarah punya one true love untuk perfume-perfume yang ada kat depan ni. Okay. So, tetamu-tetamu I yang sebelum ni, diorang macam bukan freakhead sangat. Diorang bukan macam love perfume. Dia just pakai sebab dia perlu pakai, bukan sebab dia suka dan cinta. Okay. I think it's a different case for you. Okay. You memang suka cinta perfume. Okay lah. I cinta ke perfume? Tipu kau tak cinta? Okay lah, boleh lah. Cinta lah. Tapi I tak pandai sangat macam freakhead yang tahu animally. Tipu. Ya, certain notes. Tipu. Macam Nabil. Dia bau je dah tahu Oris. Aku dah macam mana kau boleh bau Oris? Dia hidung GCMS. Okay. Hidung dia mesin. Aku dah macam takutnya dengan korang ni. I macam vanilla. The strong smell tu I beli lah. So I very yang bawah sikit lah compare orang lain. She macam humble pula hari ni. Tolong. Okay, I nak tanya you. Sejak bila sebenarnya you suka perfume? Okay lah, kalau I suka perfume yang macam orang lain, macam orang just suka perfume tu, dah lama lah. Since teenager lah. Because my influence in fragrance is from my sister actually. Because I anak bongsu tau. So abang kakak I semua dah berkejaya. So they already invest in fragrance. So kira macam Chanel tu daripada sekolah rendah I dah pakai. Gitu. You know? So things like that. So jadi kira I suka designers fragrance daripada sekolah. Then I think sekolah bila masuk uni, bila you dah ada PTPTN kan so that is the first thing yang aku beli. Okay, aku beli perfume dengan jam. Okay. Ya, walaupun macam macam aib di situ, tapi Kenapa aib? sebab I rasa macam you're not supposed to use PTPTN for Untuk berjimba. Yes. Dengar tu anak muda. You're supposed to beli buku. Aku beli perfume dengan jam. masuk je dekat dalam account tu. First thing I beli jam G-Shock kan? G-Shock gitu. Dulu kan and then beli fragrance. Apa? Perfume apa? You ingat tak? I ingat I beli Ralph Lauren Romance. Oh my goodness. Gitu. So Ralph Lauren Romance tu kira I punya yang I beli. And then you know that Calvin Klein Euphoria. Gitu. Oh, so you beli itu adalah you punya awal perfume yang you beli pakai duit sendiri? Pakai duit sendiri. Okay, faham. Basically I tak kenal lah all the niche. It's always the designer yang whatever yang ada kat Metro Jaya. Because during my degree I kerja dekat Metro Jaya, buat part time jual perfume juga. Gitu. So you masa tu you memang dah minat daripada awal lah pasal perfume ni. Ya. So I harap I jumpalah cinta hati you hari ni tau. Sebab I tak suka benda lain. Dulu I tak suka makeup. I tak suka until now I pakai ni pun for the sake of appearance, macam accessories. So I memang suka benda macam fragrance lah. Cumanya not into detail lah. Just suka bau tu wangi. Okay, faham. So you adalah tetamu I yang pertama yang memang minat perfume daripada zaman azali. Sejak azali dan belum memayis sudah suka perfume. Boleh you lah. tetamu I yang pertama. Okay. So biasanya you suka bau yang macam mana? I rasa sekarang okay,
benda tu evolve tau. Dia macam fashion. Dia ada cycle dia. Macam currently, I suka bau yang light, airy, yang soft, yang orang kata skin scent. Wow. Dia macam is so not me to like that. So sekarang ni itu. Tapi sebelum ni is always bau yang alluring, sexy, boozy, woody. Deep. And usually is always leaning to male scent lah. Okay. Korang kasih sayang Sarah. You korang kasih sayang seorang lelaki. Okay. Mr. Nazim. So memandangkan Sarah sekarang suka bau-bau yang ke arah airy lah, soft, I akan bagi you bau collection daripada Kif & Niche local brand. Okay. Namanya adalah Smell Like a Baby. Itu soft sangat weh. Dia bau-bau macam baby-baby macam tu. Okay. So kita start dengan this perfume. Ni nama dia Dia Snuggle. soft sangat. You pernah bau tak? You pernah bau tak? Tak pernah. Okay, Tapi rasa- I'm very judging. Aku belum apa-apa, aku dah judge dulu. Tak apa, you bagi I dulu. Dia comforting bau dia tu, and you be the judge of it. Ni original creation ke? Original creation. Dia bau macam baby powder ataupun baby shampoo. Baby shampoo. Oh, Johnson kuning tu. Okay, she ada anak. She dah pernah mandikan baby, kan? Yes. So she tahulah. Ya. Bau-bau yang macam kat hospital, baby yang kecil tu, Ya. yang kita baru nak bedong-bedongkan dia. Lepas tu dia macam dia baru pakai shampoo. So dia Itu ni bau dia bau Johnson yang warna kuning tu. Jadi bau floral sikit kan. ada sikit. Untuk balance kan, supaya dia tak jadi terlalu bau uwet-uwet. Tapi dia tak adalah baby sangat weh, bau dia. Okay. Ni mungkin baby ni toddler. Dia dah face dia toddler. Okay. It's not like baby. Sebab dekat otak I, dia macam baby yang baru keluar daripada Tak ada. rahim. Tak. Kau bau keluar pada rahim tu yang putih-putih selaput tu weh. Ya itu. Okay lah. Itu bukanlah. bau dia mungkin secretion magnifique. So what do you think about this perfume? Okay, yeah, this one okay, tapi dia kalau nak kata dia baby, Tak. I tak relate sangat dia dekat baby. Okay. So kalau nak kata toddler apa sebenarnya dia, okay, can we Move to on. another Okay, side? ini bukan Sarah punya one true love. Would you date this perfume? Or No. would you be friends with this No. perfume? She hate. She benci. She tak suka. Okay, kita akan move on. Still lagi dalam, you suka bau-bau bersih Okay, sekarang ni dia macam clean, bersih, mungkin creamy. Clean, bersih, Bau-bau creamy. yang tak sakit otak. So, mungkin sekarang ni tengah otak serabut. So, dia suka bau-bau yang Melapangkan. light sikit. Okay. Kita bagi satu lagi. This one is Cuddle. Daripada range yang sama. Okay. Silakan. Dia bau sabun. Sabun. Ya, dia memang bersih-bersih. Dia memang bau-bau macam ke arah baby. lah. Kalau you tak suka, you boleh okay, kita sekarang bebas kita boleh menghencap mana-mana perfume yang Tak suka kot. So anak I teenager kot. So dia macam aku dah malas nak ada anak. Mungkin that's why I don't okay, like bau faham. baby. Dia ada association memory yang kenapa aku nak kena jadi ibu-ibu lagi? Yes. Tak nak. Tak nak. Okay, faham. So you tak nak bau-bau ibu-ibu. Okay, the last one lah. The last one. The last one. At least try the last one. Sebab Okay. ada 3 ni kan. Okay, kita try yang last. This one, yang tadi tu kita dah try, namanya Snuggle. This one is Lullaby. No. No. Okay, I like this one. I like it too. It's my favorite. Okay. This one, dia sedap. Dia ada lavender iris. Airy, kind of. powdery. Yes. I like this one. Dia tak adalah baby sangat. Yang dia masih memayis lah. Tapi dia tak dah Dia belum terlampau. memayis lagi juga. Really? Smell. Bau dia sedap lah. Yang ni dia bau macam boleh bawa tidur. Yeah. You know, it's like selalu kalau malam, you know, the bedak yang warna purple tu. Tak Bedak tahu. Johnson. yang- Bedak Johnson purple. Ya. Okay. Tapi bau dia tak sama tau. Kat I punya I'm visualizing it sebab dia ada bau macam tu. Dia very comforting. Macam dia ada tree. Dia tak, not as comforting as the purple one. Okay. So bau dia sangat menenangkan. So kalau you nak pakai everyday pun tak apa. Ini to me is what I will put on my baby. On your baby. Yes. I would put it. Okay. You Masa I kat sini, bukanlah baby I pakai perfume. Kan baru lepas mandi, dia punya sabun tu mungkin bau ni, ataupun lotion dia, or bedak dia, ataupun rashes. What do you call it? Diaper rashes punya cream pun bau-bau dia mesti macam ni. Faham. I takkan yang ini. Okay. I ada soalan.
kan bau macam ni you akan letak on your baby kan. I ada soalan tau. Okay. Boleh ke kalau kita letak dekat baby yang berusia 29 tahun? Sangat boleh. Dia boleh overspray. So baby berusia 29 tahun akan pakai. Cranky tak? Baby tu yang 29 tahun tu sangat cranky. Kerja dia hari-hari cranky je. Dia adalah apa Sangat orang kata sesuai. Apa orang kata Tak cukup. Kolik baby yang kolik tu. Tapi dia 29 tahun. Dia tak cukup babe. 30 ml. Tak cukup 30 ml. Okay, faham. Tak cukup untuk menenangkan dia. So is this you would consider dating this perfume? Yes. So kita nak cari one true love. Okay, letak dia di sini. Okay. Letak dia di situ. Okay. So sekarang you tengok, sekarang ni nak bandingkan dengan beberapa tahun lepas, fragrance dekat Malaysia is completely a different punya situation. Betul tak? Betul. Why do you think that is? Dulu bukanlah tak ada tau. Dulu ada, cumanya mungkin orang tak expose sangat or to show their interest. Macam right now when orang semua dah ekonomi je dah berbeza, cara pendapatan dah berbeza, jadi cara dia menjaga penampilan dia berbeza tau. Dulu fragrance memang siapa ada duit je. Luxury. It's luxury. Kalau tak, I takkan nak guna PTPTN lah semata-mata, because it's a form of luxury to have it. You know, macam walaupun lah sekadar you nak beli Body Shop ke Avon ke kan, you know, still luxury. It's still a luxury to dia punya orang kata apa, ekonomi lah. Setiap orang kan dia lain-lain kan pendapatan dia kan. So walaupun perfume tu RM30, tapi untuk orang yang berpendapatan sekian-sekian, is a luxury to them. So perfume until now is still considered a luxury, but then it's a necessity luxury. You got what I mean? That's why dulu dengan sekarang penerimaan dia berbeza. Orang lebih terbuka untuk perfume. You rasa apa faktor yang membuatkan orang sekarang lagi open and receptive terhadap perfume daripada dulu? Dulu orang macam fikir perfume ni memang satu adalah luxury, and kalau nak beli perfume memang designer, memang brand YSL, Chanel, Dior. Tapi sekarang dah ada macam-macam jenis perfume dekat market. Why do you think that happens? Social media. Social media. It's always social media. Okay. Sebab you pernah ke tengok iklan YSL ke or any designer dekat TV? Pernah? Ada ke? Tak pernah. Aku dah macam tak ada. I mean, mungkin ada, tapi sebenarnya tak ada. I rasa dulu ada YSL, Dior, dia macam salon. TV Malaysia ke TV negara mana? Tapi kenapa? Tapi super kat TV. Tapi I tengok TV mana, dia macam salon. Mungkin lah, tapi maybe tu macam time tu tengah fashion punya segmen ke movie, I don't know kan. Dia macam tu. And hardly ada lah. Dia kalau ada pun Ashanti tu tak? Yes. Ashanti. Itu joining dengan dashing and all that. Tapi yang betul high end is always magazine. Okay. So macam sekarang you buka kat thread pun bersepah orang duk cerita pasal perfume. Any social media you buka sekarang, you buka je dah keluar FYP pula pasal fragrance. Tak kisahlah local ke, designer ke, niche ke, artisanal ke kan. Nampak sangat ke subtitle muka? Jangan. Tak apa, kita sambung. Okay. So, aku kat mana tadi? Dekat social media buka threads tu bersepah. Okay, so basically in any platform yang reach audience, dia senang nampak. You Google pun it's everything orang kata hujung jari lah. Compare to dulu. Dulu kalau you nak nampak benda-benda tu, you kena beli majalah. Or you kena jalan-jalan somewhere, you nampak poster je. Kat billboard. So those days is more on the above the line punya marketing. Macam sekarang is because of this accessible to the society lah. So I rasa because of that. So the power of social media memang power lah. Memang power. That's why penerimaan orang, keterbukaan orang untuk terima brand lokal pun is because of social media. Because all this macam local brand, they are all SME. Dia takkan nak spend dekat billboard or iklan dekat TV, kecuali yang
SME yang dah besar lah. Okay, macam Perfume Paradise ke apa ke kan. Dia dah besar. They have money to spend. So kalau yang kecil-kecil ni dia takkan. So the only method yang dia boleh go is Social media lah. It's cheapest, low entry barrier. Low entry and then targeted to the audience. Fantastic. So that's why you akan tengok orang lebih seronok nak cuba lokal is because of that. Okay, faham. Okay, you kata tadi sebab senang kan pakai social media dah boleh marketkan produk. Okay. I rasa dia boleh jadi macam serampang dua mata. Maksudnya sekarang ni sesiapa yang nak buka brand perfume boleh. Kau ada 10,000, kau pergi mana-mana OEM, kau cakap kau nak bawa-bawa macam ni, orang tu boleh buat kan, kau suruh je orang post kat social media, betul tak? Betul? And I think how do you think that will impact the industry? Sebab sekarang ni segala nenek orang dengan dia punya cucu, dengan dia punya cicit, dengan dia punya kucing nak buat brand perfume. Betul Gitu. Ada macam I mean yeah. Apa tadi soalan dia? How do you Serampang dua mata kan? How do you think this will impact the industry? Okay, sekarang ni dia tak saturated tau. Tapi I rasa lama-lama pun dia tak akan saturated, tapi dia boring sebab the variety dia tak ada. Semua sama kan? I bukan nak kecandik, tapi sekarang ni orang nak start off tu is always start with Duke kan. So jadi dia akan jadi saturated and boring because of that. And then because 10 brand is 10 Duke. Keluarkan benda sama. Duke yang sama? Untuk start off. Usually yang akan stand out yang ada unique sikit lah, own creation ke apa ke kan. Or kalau you bajet besar, you akan go all out tengah marketing kan. Aku macam tiba-tiba dah kerja nak menghencap brand. Jangan hencap brand. Okay, Supaya tak nak kena LOD. tapi itulah so usually brand that have money, dia akan spend more, dia akan lebih rich lah. Walaupun produk dia Walaupun produk dia biasa-biasa. Asya-asya je. Tapi marketing dia speak for the product lah. So, maksudnya dia spend banyak tu adalah lebih ke arah marketing. Produk dia cara tak dia adalah positioning dia punya brand lah. So jadi dia akan saturated, dia akan boring. And even a reviewer pun macam dah, I know behind the scene dia akan rasa macam, apa lagi aku nak cakap So bau tu je dah biasa. Okay. Okay. So jadi macam dia akan jadi boring Saturated no, because kalau nak saturated kita dah ada more than 100 brands. More. Kan? A lot more, yeah. Kalau compare pada dulu, campur dulu sampai sekarang, we have more than 100 brands, tapi masih tak saturated, masih lagi the market makin enlarge. So bila the market enlarge, we need more brands to cover it. But we also need more brands yang actually deliver good products for the consumers. Especially good product lah. Bukanlah sekadar nak, orang kata apa, melepaskan batuk di tangga je kan. Macam sekadar nak buat just because you rasa benda ni make money and dia punya profit margin dia besar. Yes. Kan, sebab OEM kan. So it's like that lah. There is nothing wrong with OEM, I can clarify. Dia bukan is nothing wrong with OEM, tapi OEM ni sebenarnya in any industry pun sama. Sebab bila hype kosmetik, semua nak buat lipstick, semua nak buat skincare. So lambakan brand, but then dalam masa 5 tahun tu you nampak brand apa je yang sustain. You faham tak? Faham. To start off is easy, but to sustain the business It's difficult. is difficult. Semua orang boleh buat duit lah. Semua orang boleh buat company or brand, tapi to sustain it, itu yang susah. Betul. That's why macam I tak rasa benda tu attract pun sekarang ni. Kita tak tahu in 5 years time brand-brand yang sekarang akan ada ke tidak. So apa nasihat you untuk brand owner yang nak buat brand perfume? Sebab dia nampak macam you kata untung margin tinggi, entry barrier rendah. Sesiapa, in fact kita sekarang ni kalau kita nak buka brand, kita boleh. Kita boleh. Betul. Kita ada the knowledge and kita probably boleh lah hulu-hulu sikit duit untuk buat brand sendiri. Tapi satu adalah kita dulu tak ada brand perfume. Betul. Kita tak merancang untuk ada brand perfume. Penat lah aku. Okay. So apa nasihat you untuk potential brand owner dekat luar sana yang nak buat brand perfume sebab senang, low entry barrier, margin besar. Dia rasa macam duit aku akan berkepuk-kepuk dengan adanya brand perfume ni. Apa nasihat you dekat brand owner di luar sana? Okay.
My advice to brand owner, firstly, quality and your brand identity. Sebab kalau you kata you nak jual harga murah pun RM50 ke RM30 ke, ada 100 yang harga macam tu, tapi macam mana orang nak ingat you? Betul tak? So jadi for me, you always go for quality supaya you akan shine out and be consistent dengan quality yang you ada, and consistent untuk build the image lah. Jangan sekejap macam ni, sekejap okay tak jadilah image macam ni, tukar image lain. Oh tak jadilah image macam ni, jual macam ni, tukar pula, letaklah nama niche kat ujung ke. Sumpah jangan bagi LOD dekat I. Sarah yang cakap. Jangan bagi LOD dekat I. Okay, tak payah masuk. I akan masukkan. Benda tu. Tak, maksud I tahu you are trying to find a way to capture the market. Tapi benda tu tak nampak konsisten tau. You macam nampak sangat you are try and error yang quite obvious. You got what I mean? Yeah, sure. I understand. It's how you do something tu, dia kena consistent. And then the quality is consistent. Selain daripada you can do marketing, everyone can do marketing. Selagi ada duit. Kadang-kadang orang tak ada duit pun, kalau dia pandai cari peluang, opportunist, dia pun boleh shine. Okay. Tapi to be consistent tu yang paling penting lah. Okay. That's what important for any brand owner. Okay, I ada soalan. You kata quality is important kan? Untuk brand perfume, apa definisi quality untuk you? Definisi quality adalah overall. Selain pada, I tak go for macam, setengah orang kan, quality dia mesti projection dia loud. Longevity is the quality of the scent wise lah. Bila you pakai benda tu, you rasa smooth je. I mean, macam mana nak define smooth tu? Actually, you have to wear. Kalau you dah biasa pakai perfume kan, you akan tahu, okay, yang ni bau dia harsh, alcohol dia tinggi, you know. So, benda tu is the quality of the juice dengan overall packaging. Sebab bagi I, packaging matters lah. I don't know orang lain macam mana, tapi I really akan go for a good, nice packaging and the juice. Kotak tu I tak kisah. The bottle lah. Macam benda tu kena aesthetic. Dia ada appeal bila I nak pegang, bila I nak simpan bag, or you know, to display macam ni kan. It looks nice and presentable. Even macam ni, even for the tiny size pun, it looks presentable, isn't it? Ini MCM. This is a designer brand. Yeah, I mean, so it's important. Benda-benda macam ni is important. Things yang capture the eye tu important. Betul? Dan juice. I setuju. I rasa juice tu kena best. Packaging yang membawa juice tu pun best. Yeah. Itu kalau you memang nak capture a lot of people punya attention. Sebab kadang-kadang kan orang cakap, dia tak kisahlah packaging macam mana, janji wangi. Hard disagree. Maaf cakap. Dia selalunya disagree. Orang tu dia bullshit lah. Dia bukan bullshit. Macam mana? How to say it? Keluarkan. Dia bullshit. Sama lagi. Dia bukan. Because dia macam trying to glaze. Usually mesti tak. Kita human, kita akan first, the impression is matters lah. Faham. Betul tak? Kalau unless you are LV ke, mungkin dia letak dalam air botol mineral pun orang akan beli kot. But that's LV. They already have their branding. Yeah. People buy for the name. Okay, for yang lain ni, still packaging matters lah. I agree. Dia macam, dia tak payah nak nampak lah macam terlampau grand pun. Tapi dia macam nampak just nice, presentable, tak nampak tacky. Okay. Cakap pasal tu, you rasa dekat Malaysia ni, by the way, this is not a prompted question. I tak suruh Sarah fikir dari minggu lepas ke dari semalam. I tanya sekarang. Yeah. Apa satu brand local yang you rasa ada high potential? High potential? By potential, I mean dia boleh grow lagi besar, dia boleh menaikkan nama Malaysia, and dia ada produk yang konsisten dengan dua identity tu. Dua aim tu, dua goal tu. Auric. Okay, kalau sebab I said packaging, quality juice, and how they present
dia punya brand is very consistent daripada awal. Betul tak? Betul. Can you agree with me? I agree. Sebab dia tak terlampau rushing to produce juice nak kejar market macam orang lain dah keluar banyak-banyak. Dan 25 SKU. Dah ada 25. Dia tak. Dia keluar 3 je. Dia relax babe. FFM 2.0 3 je. Lantak perfume. kau lah. Aku tak ada nak buat brand lain. I mean like, so dia, for me, dia adalah satu brand yang sangat menjaga quality and cash flow juga. I rasa kalau tak, mesti dia dah macam nak tap the market kan. Dia akan go all out lah kan. So dia okay je. And then later on baru dia keluar lagi 3. So within 1 year, it's baru 6. Untuk brand yang seusia dia, dan mungkin dah ada banyak SKU kan. So bagi I, very high potential is Auric. Okay. Yep. Satu, I kena buat clarification. Satu adalah sesi ni tak dibayar oleh sesiapa. Tak ada ni bukan paid review ke apa. And dua, I punyalah tak expect jawapan ni. I tak ada bawa Auric pun hari ni dekat kita punya stash. But what's your favourite perfume from them? Okay, I suka, aku tak tahu lah macam mana I boleh suka yang tu. Aerith. Ya, Oh, D13. D13 ke 18? D13. 13. That is, I terus fall in love dengan yang tu. D13. Okay. Yeah. Because dia kan bau dia, dalam notes itu ada tebu, sugarcane. I find it's very interesting because dia tak manis pun. So okay. I tak tahu actually sugarcane tu dia supposed to bagi dia apa, bagi dia weight ke dense ke. Dia bau dia sangat beautiful. I really love that one. And then from the new lineup ni, I suka Aerith dengan yang warna orange tu. Orange tu apa? Ether. Yeah. So I really like sebab diorang punya quality of everything tu dia ada and they consistent. Faham. Okay. So kalau you rasa macam yang berpotensial adalah Auric, I would agree. I rasa banyak je brand lokal yang memang ada high potential. Tapi I rasa satu yang kalau you minat perfume lokal Malaysia, you akan kenal brand ni. Yeah. So I nak bagi you try bau. This brand is called Rirana. I bermula dengan Rirana lah. Yes. I kenal Riha pun sebab Rirana. Again, ni bukan berbayar. Tolong. Okay, so this is antara perfume yang I mula. Tapi dia bukan yang paling famous tu. Bukan coconut nanas. Oh, this is not coconut nanas. This is something else. Cuba tengok ni adalah you punya cinta ke tak? You cinta ke tak bau ni? Cinta juga? Cinta juga. Tapi dia bukan like your one true love. Bukan. Dia bau rose ni. Yes, Rirana Plum Rose. Tapi dia bukan rose yang I gravitate lah. Oh, you tak suka? I'm into roses right now. Cumanya yang ni mungkin sebab dia ada plum. Dia sourish. Okay. So you tak suka sangat? Dia tak, I tak gravitate. Walaupun I suka tengah in the mood for rose juga sekarang ni. Tapi I tak gravitate to you tak this suka kind of rose. You kena cakap je jujur. Tak suka. Tak lah. The scent is beautiful. Cumanya I tak pakai. Okay. So ini bukan cinta Sarah. Ni bukan cinta dia. So sekarang ni up to this point of conversation, kita dah ada topik-topik seperti kita dah menghencap brand yang tak konsisten, menghencap brand yang tak nak invest in packaging. Kita dah cakap pasal perfumery dekat Malaysia lokal ni sekarang dah low entry barrier. Okay. Apa pendapat you tentang perfume daripada negara-negara jiran? Contohnya yang paling rapat dengan kita, paling dekat, Indonesia. Okay, for Indonesia fragrance, actually it's something I nak cakap, macam mana nak cakap, it's an example untuk kita follow in terms of how dia present themselves. Okay, explain. Okay, like I said tadi lah earlier kan, packaging kan. So, orang, okay, I tak put myself as a frat head or someone who has thousands of fragrance. Assume that I ni orang biasa yang just beli perfume untuk wangi. Dia tak tahu pun notes, betul tak? Betul. Dia habis kuat pun dia tahu vanilla, white floral, macam tu je lah. White floral tu pun dah kira fredhead dah. Orang biasa dia tak tahu ni. Dia akan macam wangi tak wangi. Oh, dia bau jasmine. I rasa boleh kenal lah. Dia orang boleh kenal lah. Mungkin lah sekarang. Kalau dulu dia macam apa, dia just macam manis-manis gitu. Bau manis. So, untuk orang yang
biasa dia mesti akan beli sebab packaging. Honestly. Because the buying experience tu you kena ada. Betul. I think that's why orang gila beli perfume Indonesian because of that. The packaging, and also I must add the price point. The price point jugalah satu. So macam because I don't know until now, macam last year aku rajin juga bergaduh dengan netizen kan, macam dia keep on comparing macam, oh Malaysia ni dia tak macam Indonesian perfume lah, sebab tengoklah kualiti dia, original scent. Aku dah macam, excuse me, they are not original, they are dupes. Okay, Some of them are original, some of them are dupes. I mean, but majority lah. Cumanya dia mendang dekat packaging kan, so orang dah macam put aside lah. Sebab I rasa dia jadi orang tak kenal dia dupe tu sebab bukan semua orang ada tahu yang original. scent. Orang tak faham. kenal kot parfum The Malay tu bau macam mana. Faham, betul. tak? So I think that's why lah Indonesian menang. I mean, I pun suka. I have a lot of Indonesian juga because of their packaging, and some of them memang really good scent wise. Betul. Okay, I nak bagi YouTuber something that I discovered masa event perfume dekat Indonesia. Okay. Scent of Jarte. I beli sebab masa tu scent profile yang macam ni tak banyak dekat dalam market. Even globally tak banyak. Okay. Try it. Ooh. This is Jarte Peppermint Tea. Peppermint? I don't know, expect peppermint bau macam ni. I rasa they pull off the Moroccan peppermint tea quite well. Can I have it on my skin? Sure. Spray kan? Kita sikit saja spray. Sedap lah. Is this like your true love? Yeah. Okay, kita dah jumpa calon untuk Sarah menjadikan pasangan cinta. Okay. So sekarang ni peppermint tea Jarte dah start, and then masa tu I macam okay, this is a minty perfume, and then barulah dia trickle down ke market kita. Barulah ada brand yang keluarkan mint perfume dekat Malaysia. Ada ke? Avo Island Princess ada mint. Oh, okay. Yeah. Oh, yeah. Tapi dia punya tu macam very Ubah gigi. Yang this one, Scent of Jarte, I didn't know it has mint. Dia balance. Dia pleasant je. Rasa bau dia macam mana? Bau dia pleasant. Dia macam woody juga kan. Dia macam... You tahu tak daun pudina? Ah. Have you like ever smelled the actual daun pudina? Yeah. I think it smells like actual daun pudina. Dia bau green. Dia bau green. Dia tak bau sejuk. Yang minty tu tau. You tak... I tak terus tangkap bau Colgate ke apa. Dia macam bau dia memang sedap, airy. Dia subtle, soft. So sekarang ni you rasa macam Indonesian perfume brands, diorang memang meluas, membesar sebab diorang ada packaging yang bagus, and also bau-bau diorang tu pleasant lah untuk masyarakat umum pakai. Yeah. Also, they really spend on marketing. I mean, that one I memang salute lah. Okay, walaupun not all, tapi almost all spend on packaging and marketing. Scent wise belakang kira lah. So memang they really can spend on marketing, whereby the marketing yang diorang spend tu it convert to sale. Betul tak? So you rasa kenapa brand dekat Malaysia ni banyak yang berat hati nak keluarkan untuk marketing? I think they really utamakan sale ada dulu. Marketing kendian. You rasa kenapa? I think the mindset lah. Sebab apa yang from what I learn from, actually marketing tu yang akan convert sale. Betul. Dia ada funnel lah. Dia ada top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Sale is, bila you cakap pasal sale adalah when you berjaya close sale. Selagi tu je tak ada. So during you nak close sale tu, what you do? You promote tak? Isn't that marketing? So benda tu dia tak tekankan. There are brands yang kalau kita nampak yang besar-besar sekarang, it's because they really spend on marketing. Word of mouth really works. Word of mouth tu dia more on building the trust. Tapi you still need to spend on marketing. Kalau brand owner yang memang tak tahu marketing, okay, ni kebiasaannya lah dalam pengalaman I bekerja dalam perfume industry ni. Kalau brand owner yang tak tahu marketing, dia memang tak tahu. Apa yang dia tahu adalah dia nak ada bisnes. Mungkin dia power daripada sudut bisnes, pengurusan bisnes, kewangan dalam bisnes. Tapi marketing dia memang
tak tahu. Okay. Apa nasihat you untuk brand owner macam ni? Dari mana diorang nak mula? Dia kena identify yang memang dia lemah marketing. Sebab orang yang macam ni, dia tak tahu benda tu important. Dia tak rasa pun benda tu satu kepentingan. So if you really feel that you need that, you kena hire orang yang betul-betul, or hire a consultant yang luar daripada company you. Because usually orang luar lebih nampak. Or you kalau memang ada orang yang power marketing tu okay lah. But usually, of course you don't have. That's why you tak ada benda ni kan. So you engage dengan consultant kat luar ke, or agency yang can help you. Usually, trust me, it gonna convert sale. Banyak I tengok brand yang properly doing rebranding, you akan nampak perubahan dia, not just because the image, tapi in terms of penerimaan orang dekat brand tu. Faham. So ada satu brand ni, brand local Malaysia, yang I rasa dia posisi dia adalah affordable. Mesra pocket student. Ada banyak lah kan affordable ni. Tapi ada satu yang I rasa bila you sebut pasal rebranding, I rasa this brand comes to mind. Okay, so ni adalah dia punya packaging botol yang terbaru. Bubos. Yes. Sebelum ni packaging dia packaging macam, yang biasa-biasa. Yang macam botol Chloe ya. Tapi sekarang dia memang tukar packaging menjadi logo Bubos. And then dia ada stiker kat sini lah untuk variant apa. Okay. Apa pendapat you tentang Bubos? Bubos ni adalah antara local brand yang I started off. Really? I collected more than 30 Bubos. I didn't know that. Yes, Wow. That is one of first love I lah. Okay. Selain pada Rihanna, I tak beli banyak. Rihanna, I only like coconut nanas. But kira local brand, masa tu dia macam zaman dia naik tu, Blanco pun naik kan. Blanco, Bubos, Zindor. Tapi I go for Bubos, and I have more than 30. So Kenapa you every go for time dia sale je I beli. Kenapa you go for Bubos compared to the other two brands? Satu sebab maybe the founder is woman, so dia boleh suggest what I like. Sebab I notice that dia ada perbezaan tau. Bila owner dia lelaki dengan perempuan, kalau owner lelaki, walaupun dia buat same perempuan, dia akan ada steroid sikit. I mean the smell tu akan ada masculinity sikit. So bila perempuan ni, dia ada touch of softness. I don't know how to say it, but it has that. So most of the scent yang I collect semua bau-bau macam tu. And the first one tu lah, the famous Fleur Narcotic tu lah kan. I started off with that one. Lepas tu I collect banyak gila Bubos. I siap letak kat IG highlight brand local yang my favourite is Bubos. I genuinely did not know this. I tak tahu. Okay. So ini adalah diorang punya collection yang diorang ni kerja dengan perfumer. I think IFF ke Givaudan, but this is like the perfumer's creation for this. Nama dia adalah Soleil Orchid. Orchid. Okay. This is untuk kotak dia, diorang berkolaborasi dengan local artist iaitu Anne Jaafar untuk lukiskan dekat dia punya kotak. So I think this is such an excellent example of good packaging. Good scent profile too. Yes. And also good collaboration with a local artist. So dia menaikkan local talent. From what I see, since Bubos ni kira I bersama Bubos daripada day one. Kira I support Bubos since dia daripada kecil lah kan. At that time, until now, I see how dia expand tu, I suka. Dia tak nampak sangat macam terlampau loud. Tak nampak berdegar-degar. Tak nampak berdegar-degar, tapi kita nampak dia steadily expanding. And the way they expand is through collaboration. I like brands yang collaborate dengan ada feel lah, ada niche. So maksudnya kita ada cross pollination between fragrance dengan niche yang lain. Anne Jaafar, and then dia ada macam concert kan, dia pernah sponsor. So I like that one. So dia sangat good lah, the way dia nak strategize punya business tu. I really love how Bubos grow. Faham. I pun masa diorang launch, okay, so this latest packaging diorang release masa FFM 2. So masa tu ada orang bagi feedback lah, orang macam tak suka lah, lagi suka packaging yang dulu. Biasa orang bising.
And then yang ini cepat pecah, tak suka sangat. What they did, what B-Boss did, okay, so masa tu label ni dia tak dekat tengah tau, diorang letak kat bawah. Okay. So people don't like that. Orang nak yang macam dia nampak, dia pegang, dia nampak okay, ini adalah Soleil Orchid. Dia tak payah angkat dan terbalikkan. Aha. Yeah. No hate to Rirana, I love Rirana, but Okay. jujur betul lah, aku dah kita hari ni sangat jujur. So orang tak suka benda tu. So what they did adalah diorang memang cepat tau, diorang fix the problem. So kaca ni adalah kaca yang lagi berkualiti, and then dia letak label tu dekat tengah. Okay. So kalau ambil gambar, nampak lah Soleil Orchid. Nak buat video, nampak lah Soleil Orchid. Nak pakai tunjuk ke orang ataupun nak pilih kan daripada rak, nampak ini adalah Soleil Orchid. Okay. So I think B-Boss is such a good example untuk diikuti. Ya, betul. The way they evolve. And also one thing when it comes to you customize bottle fragrance kan, that is the risk lah. Cepat pecah. Cepat pecah. Sebab kalau that's why the small dia lebih suka beli yang ready made bottle, sebab of course diorang dah tahan, dah check kan durability semua. So bila you customize ni, ada risiko lah. Ya, sebab you customize ni bukan boleh beli 10 botol kan. You kena customize banyak. Kalau dah banyak, nak tak nak you kena guna. So dia punya risk dia macam tu lah, botol pecah kan. Tapi I rasa untuk brand yang baru nak bermula, tak perlu customize pun tak apa. Sebab B-Boss bukan datang-datang dia terus ada semua betul. ni. Dia memang start dari bawah. Botol dia macam Chloe. And in fact dekat China tu korang boleh pilih kot. Ada macam-macam nice packaging. Okay, cakap pasal presentation, packaging, ada satu lagi brand. Brand ni pun first time join FFM 2.0. Dia ada magnetic cap. Dia This ada is a good example kotak of yang bagus. yang proper presentation. So this perfume is called Us Fragrance. Okay. This brand, dia punya tema tu adalah perfume yang sesuai untuk orang yang traveller. So size dia boleh bawa dalam cabin bag. Cabin bag, letaklah handbag, dia kecil, comel, and dia senang untuk dipegang, sturdy. Let me know what you think of the scent profile. Adakah ini you punya true love? Dia ada coconut Dia coconut creamy, like tonic lah kita panggil. Quite okay. I 50-50. 50-50. Kalau you tak suka, you kena cakap you tak suka. Kita bukan nak membodek-bodek ataupun memberi. Tak. Dia sedap. Tapi I kena tunggu jap. I will like it. So I put here. Okay, tapi dia bukan you punya true love. Bukan, tapi it's not that I boleh confirm, okay, aku baru ni aku tak suka. Tapi ini macam there are days that I will definitely wear. So dia macam member you lah. Dia macam member lah. Member bila macam dah tak ada kawan. Tak ada kawan, carilah dia. Okay, faham? Sebab I suka bau-bau yang macam ni. I suka bau-bau yang ke arah like tonic, milky scent. Sebab I rasa benda-benda tu comforting. Kenapa you rasa bau milk? You tak rasa loyal? Tak. I try to like milky scent like tonic kan. Tapi light okay lah. That's why macam Bianco Latte aku dah macam tak suka. Kalau terpatah spray memang I basuh weh. Okay, I love Bianco Latte. Cannot. So untuk pendengar-pendengar dan penonton-penonton, Bianco Latte ni daripada Giardini di Toscana, brand Itali. Bau dia tu adalah caramel gourmand. It's sweet. So sweet, so like tonic yang bila I spray dekat my skin or my baju memang I akan buka. And then kalau tangan memang I akan basuh sampai hilang. I tak boleh. So this is what's so interesting about perfume. Sebab ada orang yang memang akan react macam tu terhadap certain perfume. Ada orang yang react macam Aisyah sangat suka. But that doesn't mean the perfume is bad. Yeah, because it's preference kan. Betul. Okay, so I nak kasih you lagi kejap. Okay, kan you kata you suka brand yang bersemangat lah buat brand packaging. Dia cantik, quality dia consistent, marketing dia bagus. Kalau I pula, I suka semua tu. Tapi I rasa salah satu benda yang boleh menjadikan you brand yang unik adalah kalau you uphold you punya values. Contoh, you orang Malaysia. Malaysia ni ada banyak sangat tradition. Malaysia adalah negara yang buminya subur. Okay. So plantation kita ada macam-macam pokok perfume. Okay. Salah satunya adalah agarwood. Okay. Kita ada 5 native species agarwood dekat Malaysia. Okay. You tahu tak? Tahu? Apa nama dia? Tak tahulah. Tapi tahulah kita antara pengeluar dunia untuk agarwood. Agarwood, cumanya I know we have a lot of species, tapi kau jangan tanya aku nama species tu. Aqualaria malacensis. Okay. Aqualaria beccariana. I tak perlu tahu banyak kot. lagi.
Rostrata, I tak boleh Hirta. tahu kot. I boleh tahu dia Oud saja. Yeah. Sebab after all, dia orang akan ada macam bau Yang lain. the Oudness tu. So I Okay. macam dia Oud lah. Okay, faham? Kan? Faham kan? Macam tu. One of my favorites oat species adalah Krasna. I rasa dia beginner friendly. So dia tak terlalu macam banyak animalic punya Oh, oat. okay. Ni dah technical. So I akan stop there. I nak bagi you baru satu daripada brand yang I rasa very underrated. Tapi dia menggunakan local oat. Ataupun oat lah. Ada It's real one oat. of the local yang suka. Underrated? Yep. Yep. I just bought the latest one. Really? Yep. Yang ni? Yep. Dia ada number 17 tapi ada kat rumah lah. So ini nama dia SP Oat. Dia ada beberapa range lah dalam dia punya creation. Tapi ini adalah antara dia orang punya limited edition. Ni memang berapa tahun lepas dah. Oh, yang ni. So dia tak jual kat market sebenarnya. Minta maaf cakap. Oh, okay. Okay. Mungkin I tak pernah bau lah kalau dia tak ada dalam market. Tapi dia ke arah yang fruity-fruity. Yes. Ada Oud. Ada oat. Tapi oat yang tak noticeable sebab okay, so founder brand ni nama dia adalah Mr. Zama. Mr. Zama is a cool founder. Dia sangat knowledgeable dalam bidang kayu gaharu dan pertanian, if I'm not wrong. So maybe dia tahu kot yang I bukanlah peminat bau-bau animalic ke apa. Aku tak suka. Aku akan Dia ada nenas ke I something tak like sure. fruity-fruity. Dia ada macam the fizziness. One thing about SP Oud kan yang I suka, dia adalah oud yang like you said lah, for beginner, untuk orang biasa untuk suka kat oud. Supaya kan the perception of oud ni dia bau masjid. So macam I dulu pun memang itu pun I punya perception, oud tu bau masjid. Tapi bila macam ada kena macam brand macam Fuse, SP Oud, I know that oud tu dia boleh twist to something yang wearable, yang lebih commercialized, international kan. So macam like it's not my scent, but it's nice scent. It's a nice scent. Tapi bukan Sarah punya One True Love. Ya, kan. Ya, okay. So, hari ni kita dah bau macam-macam jenis perfume bersama Sarah. I ada lagi soalan nak tanya you lah. Okay. Sebab you tahu I adalah founder Fragrance Festival Malaysia. Okay. Dengan tetamu-tetamu sebelum ni, I tak boleh nak tanya soalan-soalan yang terlalu industry heavy ataupun fragrance world heavy. Dia lebih kepada diorang punya kehidupan macam mana, diorang bau perfume. And then Itulah ingat you nak That's tanya I too much. pasal kehidupan I. you nak, nak cerita ke kehidupan you? Tak apalah. So macam mana you Nak dengan rekam husband kan? you? Mr. Nazim tengok ni dia macam, apalah yang budak ni sembang dengan bini aku. Anyway, okay, so sebagai founder and director of FFM, I nak tanya you, apa pendapat you tentang FFM? Mantap sekali, because I think dia adalah doors to local fragrance scene. So sebab I rasa since the 1.0 dia jadi macam rapid. You tak perasan ke? It's because aku bukanlah nak memuji kau tau, tapi I rasa sebab start from 1.0 banyak brand local mencacanak keluarkan perfume brands, and orang pun nak buat pelbagai lagi event perfume. It's like you are the guinea pig of fragrance event, and people say it successful, so orang pun follow the footstep kan. So I think it's a door to local fragrance lah. So orang kalau first in mind, kalau orang luar negara pun dia akan rasa macam okay, this is the event That they want to go untuk explore. yang orang tahu memang akan ada berjuta-juta perfume kat dalam ni. Faham Inilah tak? dia. Inilah dia. So I think it's the door to local fragrance scene. I Faham. bukan nak kipas dia, tapi that is the fact about FFM. Okay, so I ada soalan yang I rasa agak personal. Mungkin orang tak boleh relate dengan soalan I ni, tapi I nak tanya juga. So kalau kita tengok event-event perfume dekat luar negara, Okay. Indonesia, Thailand, Saudi Arabia, Dubai, Itali, Okay. event-event perfume kat sana dimiliki oleh big corporations. Betul? Contoh macam let's say, dan orang yang organize the event adalah memang company yang kepakaran dia adalah organize event. Okay. They have big and deep pockets. So kalau Yeah. diorang nak buat event tu macam benda yang sangat-sangat achievable untuk diorang. Sangat senang lah. Okay. Compare to orang yang sorang-sorang, dia start dengan buat TikTok, tiba-tiba dia buat event.
So dia berbeza. Okay. Okay, so soalan I adalah, apakah tips you untuk I supaya I tak give up buat FFM? Sebab I rasa sangat penat. I rasa penat gila. I rasa macam penat tu yang I rasa macam hidup pun dah tak nak dah. Soalan dia ni kan agak susah. You satu je you kena ingat. You sebenarnya, whatever the hurdle on FFM, there is just a challenge that you need to go overcome. through. Sebab bukan you give up tu bukan sebab you give up. You love fragrance. I do. Or else you won't be doing this podcast, betul tak? So untuk you tak give up adalah you jangan give up. Gak bisa. Saya Gen Z. Saya adalah strawberry. Jangan strawberry sangat. Saya strawberry masalahnya. Aku hampuk kau. Saya Tak, do you need me to smack you ke? Macam mana ke? I don't know. If you need that, by all means, aku terbuka untuk tolong smack. lempang dia supaya tak give up. Because if they give up, someone else will. You know, people are... Okay, if I give up, someone else will do it. Betul tak? Betul. Oh, But you want someone else to do it? You tak rasa ke macam, okay lah, dah, okay. Why don't you think that FFM... aku dah, kan? Sambung. Itu tak, FFM tu is your net worth. What if I don't give a crap about my net worth? Benda You tahu tak? Okay lah, this is basic lah. Because in any company, ada orang dia buat business, kemudian dia untuk exit business. You know, if you can think that way, tak ada masalah. Tapi when you build, contohlah masa you dulu kan, you buat event ni, keluar ASB you 100,000 kan. Kan? Betul tak? Kan? Bayangkan, okay, I dah tak nak buat. I think this FFM ada value. I want to sell to somebody this business, this idea. You can take FFM for a value of 2 million. You bayangkan tak what is the value of it? I bayangkan. That's how people exit business. I So pernah kalau bayangkan. kalau you nak exit business, make sure you boleh sampai tahap I want to sell to you 5 million. Selagi tak ada, Jangan exit. jangan exit. Kau matilah kat situ. So macam tak payah exit. Benar. So jawapan untuk soalan I, kalau you nak give up, jangan give up. So sebab kan sekarang I nampak trend, bukan je untuk I seorang, sebab I adalah seorang Gen Z. Okay. So banyak Gen Z lain Okay. yang rasa macam hidup ni memang susah sangat-sangat. The world is very very heavy. Okay. The current climate is very very heavy on Okay. them. So cara yang paling simple adalah to quit, to stop. Tak payah dah, lantak kau lah nak jadi apa jadi. So this is persistent benda ni dalam, contohnya dalam spending. Dekat Korea pun orang ada panggil satu trend yang macam, apalah suka hati kau lah. Dia tak boleh beli rumah. Daripada dia hidup sampai dia mati, dia tak akan boleh beli rumah. Sebab rumah terlalu mahal. Okay. Mampus lah dia akan beli kopi hari-hari. Small luxury. Dia tak boleh beli handbag. Dia akan beli perfume designer. So that dia still ada logo MS, tapi dekat perfume. Okay. So the entry, it's called like the lipstick effect or something kan. So I rasa with my generation, kita orang akan rasa macam, this is so difficult. What's wrong? I don't want to do this anymore. And you have to remember that I have quitted before. I pernah quit sebelum ni. So aku susah tau. Aku kalau dengan Gen Z kan aku baran. So macam tak tahulah, ada tak benda yang senang? You know, Okay. honestly to be a housewife is also Difficult. mentally. True. You know how I feel that I always feel intimidated when lepak dengan orang. I always feel that I rasa macam I downgrade diri I. Okay, so benda tu pun susah. So orang akan cakap, best lah jadi suri rumah. It's not easy. It's even worse. Because kau 24 hours around the clock. You know, kalau I bekerja pun, it's the same thing. It's always ada kesusahan dia lah. But that is how you shape your mind lah. Usually, I have a attitude of mind over matter. Okay. It's either there are, untuk I sampai rasa benda tu fuck up, is kalau dah sampai limit yang I tak boleh, or else I will always keep on pushing. I don't know lah, sebab mungkin aku ni, I rasa diri I macam lembu.
Dia suka bekerja. Lembu pula perumpamaan dia. So I apa? Sumpah I rasa I macam hamster. Lembu dia kalau kau kerja. Ya, betul. Kau memang hamster. Hamster kan? Sebab hamster, dia kan nocturnal. Waktu time tu je dia pusing. Lepas tu besok dia tidur. Nanti engkau lah jadi apa? Macam I punya sugar glider lah. Tapi hamster you kena ingat, dia you picit sikit dah mati. I rasa I hamster. Betul weh. Hamster ke ataupun guinea pig, dia macam kalau kena air, dia ada rasa hamster ke, dia macam kena air pun Mati. dia, I rasa macam tu. So macam mana untuk orang-orang yang macam I, yang limit dia memang rendah? so you kena tukarlah you punya animal spirit. Actually that's true. So apa yang I patut jadikan You sebagai I punya? shape your mind. Okay, let's go. It's how you shape your mind. Okay. So you, kalau nak sekarang shape your mind, tak dapat babe. Oh, so kena ambil masa. You kena develop benda tu. I'm 29. So I kena tunggu umur berapa? aku 29. Oh yalah, I quit kerja pun umur 30. Dia sebab husband I suruh. Okay, I tak ada husband. So Okay, I tak tahu lah. So bagi I, for a person who has a lot of potential like you, you are unlimited on how you nak grow. okay. Because at 29 you already here. Just that you nak kembangkan tu macam mana, you tak tahu. All you need to do by now is more on leveraging on your networking and resources yang you ada. Sebab I know that you feel penat kalau boleh you nak make money instead you yang make money. No, bukan. I rasa I penat sebab I rasa macam I am juggling too many things at once and they heavy. I rasa yang memberatkan I adalah, you know I'm not doing this for the money. The money is a like side effect. Kau buat benda ni memang duit tu datang lah. Tapi sebab kalau I focuskan very much on the money, I tahu I akan stressed out. Okay. But because I'm doing it for the passion ke apa, at some point you still have to think about profitability of a business. Yeah. That's where I macam, why? No. I cannot. I lah orang. Semua benda perlukan duit, dek. Kau nak buat event, perlukan duit, dek. So nak tak nak memang you kena fikirlah. Faham tak? Sepatutnya daripada passion lah yang you senang nak milk the money. True, I agree. So kenapa you nak rasa stress out? I rasa sebab I memang hamster lah. I memang manja, I memang mengada, I memang I punya tolerance tu tak tinggi terhadap kesusahan hidup. So sebenarnya tolerance you. Okay, You so I kena just build your expand my tolerance. Yeah. Okay, jom kita. Okay, tapi you were saying? So nampak sesiapa je yang tak okay, tumbuk. Oh, Sarah yang bagi izin Polis? Sarah yang bagi izin. Sebab kalau kalau you rasa macam stopping you, sebab you need a clearer minds kan. Yeah. Sebab you rasa kelemahan you adalah you juggling too much, you nak a clearer mind. Yes. You need to mop it out. Mop it out. How? Aku tak tahulah, tapi that's the ni lah. Okay, so pertama sekali I kena minta maaf. Ini adalah tetamu pertama yang I jadikan macam terapis. And so I talk to an actual therapist. So jadi dia macam, so that later on you akan streamline balik your focus and how you going to grow from there. Something like that. I pun tak tahu. So I pun di rumah juga, I jaga with a lot of things. Betul, it's true. Jom kita listkan kepada sesiapa yang tak kenal lagi Sarah. Sarah bukan sahaja suri rumah, which is I think one of the most exhausting jobs on earth. I rasa lah sejujurnya suri rumah yang ada anak full time. Even during my study years, I started, because I study mass comm, advertising. So eventually, because I high maintenance, I need money to buy a lot of things, nak pergi warehouse sale, CK and all that. So I work in a full-fledged advertising agency during my first year in your ATM. So kira I, orang kata apa, serampan dua mata lah. I dapat knowledge, experience and working in actual advertising agency, and also at the same time I masih belajar advertising. So boss I buat I punya final year project. Love it. Dia mengaku beberapa tahun selepas grad. Berapa tahun dah you grad? Kau nak cakap umur aku ke? Tak payah cakap. 20. I baru nak seorang teka. Okay. Okay. So basically macam tu lah.
So I memang suka bekerja daripada dulu. Because I like to be busy. Wow. Kalau I duduk diam, aku rasa bodoh, babe. You rasa macam otak you tak stimulated. I rasa macam aku tak berguna. I have that feel macam aku ni useless. Kenapa tak ada orang nak gunakan aku, you know. So macam I work in advertising agency, and then at the same time I jaga pergi kelas, kelas 2 and 4, pergi office, habis kelas office, you know, and at the same time I was a commercial talent for TVC ads. That one is under talent agency lah. So I memang akan sentiasa busykan diri I. So I dah biasa. So even masa I bekerja, and then I kahwin pula, engkau macam tu lah. Lepas tu kau sibuk nak berkahwin, dah berkahwin, kau sibuk nak beranak. So I akan sentiasa cari benda untuk busykan diri I. And usually before I nak cut off doing something, contohlah my husband cakap, okay, kita dah tak ada kan, you need to resign. Okay, sebab I can afford to jaga you kan. But then aku ni bukan masalah afford tak afford. Hati aku tak nak jadi rumah yang duduk rumah baca novel, tengok drama TV, lepas tu terpengaruh dengan rumah tangga yang dekat FB tu, you know. So I ada passion with baking. So I jadi full time baker. Okay. So when I be a full time baker, I am a person yang micromanage when it comes to baking, sebab I QC wise lah. So jadi I jaga laki, jaga anak, hantar anak pergi, you know, tadika ni, baking. And at that time I supply to village grocer, like 6-7 branches village grocer. Kau bayangkanlah, aku seorang, aku tak ada staff tau. So bepa, that's why you see me skinny lah. Faham. By the way, iklan jap, cookies dia cookies yang paling sedap dalam dunia. Cookies yang paling sedap dalam dunia, yang paling sedap yang I akan bergaduh. I pernah bergaduh dengan kawan I sebab I tinggalkan cookies tu atas meja. Okay. Tiba-tiba cookies tu dah habis. Aku tinggalkan separuh Sarah, dia macam ni kan, bekas tu separuh bekas. I datang balik dah habis. Dia ralit, babe. Dia tak sedar. Lepas tu you tahu tak, macam, Sarah ada lagi tak cookies ni? Dah habis. I dah tak buat. I used to do it. Cookies tu bukan available time raya je, all year long. Sebab kes-kes macam ni lah. Dia jadi marah. Aku jadi marah bila aku WhatsApp tu. Aku macam, what do you mean dia dah tak buat? Oh, I dah penat. Pasal aku nak, cookies tu dah habis. I serve kat tetamu, and then tetamu tu look forward nak datang rumah I. Sebab I serve benda tu. I feel flattered. Sumpah, I tak tipu. I think I told you this. Masa tu macam kan raya orang datang rumah. So next kan raya kan sebulan. So dia dah datang, katakanlah dia datang raya ke-5. So raya ke-20 dia datang lagi. Dia macam, oh my god, Ria, I teringat-ingat yang you serve. Ni biskut dari mana I nak beli? Atas cakap, orang tu dah tak buat. Dia penat. Sebab one thing I memang suka akan busykan diri I. Sebab I am an overthinker. So kalau aku terlampau free sangat otak aku ni, nanti aku akan fikir benda-benda yang kuban-kuban. Faham tak? So I don't like. So I like to be productive lah. Faham. I tak suka nak duduk kat rumah. As much as I want to feel tai-tai, tapi dia macam tak boleh. Dia mesti nak buat something. That's why lah tiba-tiba macam nak jadi, you know, content creator. I kena buat something. Faham. Kalau tak nanti aku jam. You always want to create and give values to other people. Apparently lah, to give value. Kalau tak nanti I akan rasa useless. This is something yang, you know, it's something quite personal because dalam setahun tu berkali-kali, you know, my husband need to comfort me because I always feel useless. I have that. Sebab especially, that's why there are times years ago that I tak nak jumpa kawan-kawan I. So you rasa macam worthless macam tu ke? I feel like, okay, they already achieve here. I tak tahu nak borak apa. Takkan I nak borak pasal anak I dekat dia orang. I don't have things to talk about. Oh, faham. And how about now? Macam sekarang ni macam mungkin as age I dah more matured, mungkin I dah lebih, orang kata apa, compose sikit. I do still feel that, but macam right now macam I dah okay sikit lah. Bila I lepak pun I okay. But dulu memang I rasa sampai kawan I dah tak ajak I keluar lah. Wow, okay. Sebab I takkan nak keluar. I will always give a lot of reason
not to go out. I akan spend time with my family je lah. So apa nasihat you untuk suri rumah kat luar yang macam you dulu, yang dia tak ada buat apa-apa, dia je dengan anak and dia meronta-ronta hati dia untuk achieve something? For me, you memang kena buat something. Tak kisahlah, tapi benda tu you kena minat lah. You bukan buat sebab you want to prove something, tapi benda tu must come with your own will dengan you punya minat. Kalau you tak minat, benda tu you maksa-maksa, nanti you akan jam balik, you akan your home tu akan jadi tempat you punching bag kan. You must do something yang you like. Contoh, kalau you suka fashion, you go with fashion. Kalau you suka makeup, go with makeup. Because sekarang ni kan macam anything can jadi duit kan. What if orang tu dia tak tahu pun apa yang dia suka? I see this a lot tau. Macam housewives, diorang nak buat something, diorang nak achieve something. Pasal I pun akan bagi nasihat yang sama lah. Follow your passion, follow your heart, what you like. Dia macam, tapi I pun tak tahu apa I suka. Tapi sebenarnya ada suri rumah dia tak ada rasa nak achieve apa-apa pun. So ni untuk suri rumah yang nak achieve. Tapi dia tak tahu apa yang dia suka. Dia memang kena explore. Okay, kalau explore. tak, macam mana you nak tahu yang mana you minat? That's the word. Explore. You need to explore, or else you don't know apa yang you minat. You are quite lucky, tiba-tiba you explore perfume ni, you dah terus grow. Macam I think, like I said lah, I can be in any industry right now because I explore. And usually the thing that I explore tu, I memang akan terus put my passion, heart and soul into it. Jadi saya cakap I ni macam lembu, I jenis yang okay, kita buat sampailah you dah to the point yang you rasa macam okay, kita jadi besar, expand dah. Actually for me also, I am very lucky and very very privileged to be where I am right now, and every day I bersyukur about that. Tapi also dia tak datang macam ni. Dia I explore everything sebenarnya. And I rasa orang sentiasa tak nampak bahagian I explore dan bahagian I gagal. Dia nampak yang macam, dia start, tiba-tiba dia ada, tiba-tiba dia besar, tiba-tiba dia, and she's like very very privileged to have all of those, and I have like big safety net. So apa yang orang tak tahu adalah my exploration dah bermula daripada umur 12 yang I tulis buku. Umur 13 I dah publish buku, and then I sambung dengan menulis sampailah umur I 20, 22 macam tu. And then I jadi doktor. After that, after I resign itulah yang I explore segala-galanya, because my options were either I explore or I bankrupt. So I explore semua benda. I jual selimut, I jual makeup, I jual, tinggal tak jual badan je. Mungkin jual korset. Kalau you duduk dan diam kan, you akan nampak, I tak tahulah, kalau you nak buat self-reflection kan, your journey in life kan, whatever you do right now, dia akan berkait dengan apa yang you pernah buat before. It builds you tau. Contohlah macam before this, I work in advertising agency. We do a lot of campaign yang full-fledged, because my client yang I handle is like yang besar-besar, macam Petronas and all that. So benda tu is a serious business tau. And then you go down to do it yourself, macam baking, planning, plenty, logistic, bookkeeping, and you have to do it pakai. So whatever you do in life kan, dia akan shape you. Dan benda tu sentiasa berguna, babe. I don't know how to say it. Contoh, let's say I'm into investment, and I ambil exam, I take a license, and I jadi MR, marketing rep. So basically marketing rep is an assistant to a remiser. So kalau orang tanya I cakap I remiser je lah. Remiser tu apa? Macam ada agent dia? R-E-M-I-S-I-E-R. Remiser. Okay. I have no idea what that means. Is kalau in forex they call it broker lah. Okay. Right. Kalau in terms of investment, dia akan. So when you do investment, especially in equity investment kan, you akan study a lot of company, you learn about all this. So I rasa benda tu sebenarnya, walaupun you rasa macam apa benda lah Sarah ni, macam sumpah I tak rasa, tiba-tiba buat benda ni. So bila you nak do something later on, benda sangat berguna. Whatever you do in life. Macam you, contoh okay, you into writings. Yes, I love And then writing. you were a doctor, or you are still a doctor anyway. Cumanya benda tu berkait dengan
this fragrance. Betul tak? Betul. The way you analyse the chemistry, how the psychological effect of this, and then the way you speak is because you're a writer. So benda tu quick. You tak macam I starter. Kan macam aku kena fikir, you know. So benda tu comes naturally. So it started off with anything yang you dah, orang kata Allah dah plan for you lah sebenarnya. That's why sometimes you just cannot give up. Although I do feel like that. Sebenarnya is a learning process, is a journey lah. You have to go through, then just have to trust the process. If you fail pun is part of your Journey lah. Mana ada orang yang tiba-tiba berjaya. Even orang yang lahir silver spoon pun, you know, dia in some ways of life dia adalah failure yang level dia lah. Adalah kesusahan dan dia punya ujian dia. Ujian dia kan. Faham? Kau nampak tak? Kita daripada nak sembang pasal perfume, nak explore perfume ke apa, kita dah masuk dalam ujian hidup. Ginilah smell and tell Memang shock. Memang Seronox Memang Seronox and Lervet. So untuk event kita FFM 3.0 ni, adakah you akan berada di sana? Of course I akan ada kat sana. Tapi mungkin tak tahu lah hari apa ni. Okay, dia tak tahu hari apa, tapi beliau akan berada di sana. Tapi I akan dekat sana sebab dekat dengan rumah I. Gila tak datang. Aku kena hampuk dengan Riha nanti. Betul. Okay, I nak bagi you peluang untuk you mempromosikan you punya service sekarang. So Sarah sekarang adalah marketing strategist? Advisor lah. More of advisor. I can consultant lah. Consultant. Yeah. And she is excellent. Dia baca banyak gila journal and dia akan cerita kat I pada pukul 1 pagi. Dan lepas tu dia akan macam hantar kat I benda-benda yang macam analytics. Juga pada pukul 1 pagi. I love to analyse things. I execution, I out sikit. Tapi I love to analyse and strategize. I think that's my forte lah. So untuk siapa-siapa business owner ke sesiapalah yang rasa macam memerlukan khidmat nasihat untuk how to position yourself better in any industry that you are in, silalah contact Sarah. This is not, she doesn't pay me for this. No, I pay. Tapi honestly I rasa dengan adanya Sarah sangat membantu I juga. So kalau, because I feel like she helps to ground me. Kalau tak I akan mungkin dah terwujud ke dunia yang fana. So anyway, kalau you adalah perfume brand, fashion brand, makeup brand, you know, buat any sort of cross-pollination, you are thinking of like potential collaboration. Kalau you nak tahu pasal investment. Exactly. Investment. Member dah suruh I download satu app ni yang I dah download dan tapi aku tak activate lagi. But she's like very very good at what she does. That's why she's here today. Walaupun orang kau macam, siapa ni? Aku tak pernah nampak dia. You're lost. I suruh rumah je. Kau rugi. Kau kena tengok dia yang mengajar I tentang economic stagflation. Kau rasa? Masa tu I macam anxious gila. Mampus yang anxious, yang sampai anxious yang aku rasa macam, oh my god, adakah aku kena beli emas sekarang ni banyak-banyak? Tak payah. Itu memang cycle of ekonomi dunia. Aku anxiousnya, ya Allah, adakah aku the world tak akan collapse. Benda tu temporary je. Tak payah. Lepas tu sebab you know, okay, a little bit of oversharing lah. Kita overshare je lah. I work with berpuluh-puluh fragrance brands sebab FFM, and kadang-kadang diorang come to me for like opinion lah. Okay. So diorang semua kan, diorang kecil-kecil business yang kecil, yang sekali order tu mungkin 50 botol je. So diorang pergi anxious pula tanya, Riha, ekonomi tengah macam ni, FFM macam mana? Pasal aku, bila seorang tanya, I boleh lah jawab. 2 orang tanya, I boleh jawab. 10 orang tanya, dia akan shaky sikit. 20 orang tanya, I rasa macam there must be something going on in the world yang akan collapse. Betul tak? Betul. I rasa macam sama weh. I pun macam tiba-tiba macam Hanafis pukul 1 pagi tanya aku, betul ke bulan Julai nanti gini-gini kan? It's something bad. Aku dah macam there's always up and down. Whatever yang up in economic, dia akan go down to stabilize. Yeah. Or orang kata nak reset ke apa kan. It's an economic cycle. So dia akan keluarkan the global, whoever the propaganda lah kan. War lah. Kalau nak kata war, daripada zaman dulu lagi dah ada war kot. Even macam this Israel ni pun daripada dulu kot. But the world keep
keeps going, keeps going and moving and makin berkembang maju. You know, it's a way of the economy tu untuk pull back, untuk reset balik. Faham. You faham tak? So macam, of course dia akan ada macam downsizing. That's how the ni lah, because that's why kita ada 1998 recession. Then after a while dah tak ada apa-apa, tiba-tiba ada COVID. I don't know lah, I still feel it's planted lah, tapi macam it's conspiracy. So macam dia selalunya is because of that. Dia is a cycle of economy yang kita kena go through. Faham. So kalau you nak takut pun, you still kena hidup juga kan. So you kena buat juga. For me personally kan, orang cakap macam kan this war has been going on for quite some time, a few months now. So masa tu orang cakap January masa raya bulan 2 bulan 3 kan. So masa tu orang macam, oh kita spending untuk raya ni macam tak ada apa-apa pula berlaku. Lepas raya nanti something will happen. So masa tu ada macam something will happen, and then after raya came, pasal macam okay, mana something ni tak jadi. And then after that orang macam my birthday bulan 5. Lepas tu orang macam in June something will happen, and then it's June. You faham tak? Yeah. So I rasa macam something is always going to happen. Cuma kita kena brace ourselves for the impact. Tapi it won't, kita takkan, insyaAllah selagi tak ada ajal tak datang lah. You jangan rasa macam benda tu akan menghentikan you punya keinginan untuk hidup sehari-hari. Something like that, I would say. And you nak buat, you know. So because things will happen, tapi dia punya impact tu mungkin not as great as masa yang mula-mula yang masa bulan yang the recent one yang bulan 3 kan, macam dia tutup Hormuz kan, yang tu kan. Sebab masa tu is something yang everyone not prepared for. Yeah. So sekarang ni orang dah tahu, orang dah buat macam a lot of contingency plan. What if, contohlah sekarang orang dah cakap, oh bulan 7 something happen. Ingat orang tak buat preparation. Of course, even the government is doing preparation about it. Okay. So benda tu dia akan impact, but dia punya impact tu besar ke tak tu we have to see lah. We have to see. Tapi I tak rasa dia akan besar sangat. Dia ada cushion lah. Sebab people are preparing. Contoh macam the coming yang you nampak sekarang is going macam like the Asian market semalam bleeding kan. That one because the global tech dia dah sampai peak, so dia nak go down kan. So later on yang you akan nampak whatever yang segala-gala konflik, dia akan impact the fertilizer industry and chemical. So when it comes to chemical, fertilizer, when kita sebut fertilizer, sebenarnya industri cosmetics semua dia akan involve juga. Yes, fragrance. Ya, sebab by right kita sebenarnya. pakai. So dia tak akan involve yang besar. Sama dia akan ada chain effect lah. Bila fertilizer is food security, Food, makanan, betul? betul tak? So benda tu yang orang nak buat preparation. Sebab kalau minyak mungkin kita dah boleh, dah sekarang ni kan dah planning work from home lah, apalah. Dia tak not that ni. So bila fertilizer ni besar lah. Food industry lah. Yeah, food industry, and then cosmetic. When it comes to chemical is life tau. Everything you do in life is Chemical. Udara is chemical. So benda tu yang ni lah. Not much of the minyak. Sangat dah. So dia ada dia punya fasa-fasa lah. Fasa-fasa. So fasa yang orang takut sekarang ni is that. So bila tu terganggu, dia akan lebih banyak lay off, orang hilang kerja. I rasa untuk I pula, dia sebab the fear mongering is a little bit too extreme. I rasa untuk menjadikan rakyat berjaga-jaga is a step, tapi orang yang akan menambah-nambahkan lagi. Nanti akan ada total lockdown sebab minyak dah tak ada. Yeah. So bila I fikir macam tu, I macam it's going to be COVID all over again. But then COVID was disease, faham tak? Yeah. This is like an energy crisis. So kita sama je. Aku pun overthinker kan. I overthink. Lepas tu satu apa tak jalan. So I feel like that's unhealthy for me. I can know, and then I put a gap between knowing it and also menjalani kehidupan hari-hari. Macam you, of course you akan lebih overthink sebab you ada FFM. Yes. Dengan FFM tu ada brand lagi. Ada klien-klien yang banyak. Involve dollar and cent kan. A lot, yes. Betul kan. So macam baca I mungkin tak lah sebab I ni individual. Tapi of course ada effect lah juga. Tapi is for you to be overthinker about it is very rightfully lah kan. Tapi not so much lah, because dia akan terkawal.
Hopefully lah, hopefully. Yeah. And dia takkan lama lah. Hopefully. Setahun dua. I kena cakap hopefully sebab kita akan clip tau. Kita akan clip video-video ni masuk ke dalam short form punya short video platforms. And dekat sana sebab kita kehilangan nuance. Orang dengar 30 saat, orang akan macam sesi Sarah M-Star. Sesi Sarah berkata perang tak wujud. M-Star. Padahal Sarah kata macam ekonomi akan berlaku, shit will happen, but this is what we can do, blah 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 blah. Yeah. M-Star. Sesi Sarah kata Malaysia muflis. So it's like that lah. Sebab kalau kita punya Malaysia, I mean like if the global economy is not betul-betul teruk kan, tak lama lagi ada PRU ke, baiklah government bersatu hati untuk memerangi keadaan ekonomi yang makin teruk. Dia jadi political dah sekarang. This is the global issue right now, and the current issue. So I rasa tak payah nak risau lah. Aku ni mungkin sebab I overthinker, in denial. So walaupun I overthinker, tapi I tak nak orang fikir, bukan. Because benda tu factual kan. Kena go back to fact lah. So tak payah nak terlampau overthink. Kalau ikut I punya anxiety dan kawan-kawan I semua 20 orang yang anxiety sekali ni, aku akan tutup semua benda. Aku akan balik Kedah jadi petani. Lambat lagi kau. Faham tak? Dia punya overthinking tu. Oh my god, I have friends, I'm not gonna name names. I takkan bagi tahu nama kawan ni. And in fact I akan cakap dalam bahasa Melayu supaya I tak payah sebut she ke he. Okay, dia sangat anxious Dia sangat anxious. Dia yang dia buat yang macam kiamat punya preparation. Dia tahu tak? Macam ada sardin yang banyak, Maggi yang banyak. Lepas tu dia itin banyak. Dia buat simpan dalam kotak in case apa-apa jadi. Well, I kawan macam tu. And prepare is good. And some of the food tu dah expired dah pun. Punyalah lama dia prepare. You faham tak? And bila I berkawan dengan orang macam ni, dia macam berjangkit tau dia punya anxiety tu. That's why I said, dia macam dia tak boleh nak, dia macam overthink tu sebenarnya dia kills kan. So jadi macam you boleh, tapi you kena put a stop to it lah. So kalau macam you guys, macam aku tak ada pun aku buat prepare. I tahu, I takut, aku lagi takut aku tak ada duit sebenarnya. Sama. So because money is king kan right now kan. So that's more important daripada aku prepare makanan. Faham? Macam tu lah. Tapi itulah, kawan-kawan saya memang macam tu. Ada yang macam okay, sekarang fiat lah, apalah, keluarkan duit, pegang cash kat tangan, pergi beli emas, pergi benda-benda macam tu lah. And I sampai rasa I nak ambil degree in economics so that I can understand. You know me kan, so benda aku nak pergi sama belajar lah apalah. So but I feel like eventually dunia akan tetap berpusing, berputar. We do what's best and sufficient to prepare ourselves without going to the extremes. I feel like that's what's best. Because even I borak dengan husband I kan, bila aku ni kan panik, segala benda aku nak panik, it's always involve something with money. I want to do something is because of money. I want to do this because of money. Dia kata kenapa lah you tak boleh nak slow living, I cakap, you ingat orang yang slow living duduk kat kampung tu, duit dia tak berkepuk ke? Dia mesti ada safety net somewhere. So I still say it, and I will still forever say it, money is king. Kau sakit pun Money. kau kena ada duit. Because I don't know for how long the government is giving free healthcare. Giving free healthcare. Later on you kena ni, kalau you nak ambil insurans dengan ada 100 disease dekat diri you, dah tak guna. So money is king. So in whatever you do, sebenarnya money is king. Walaupun lah you nak slow living, duduk kat kampung beli ayam. Faham? You nak bagi ayam tu makan dedak tu pun mahal weh. You know? So the answer is always goes back to your pocket lah. How deep is your pocket? So to have a deep pocket is important. Faham? I setuju lah. I setuju in some ways. I setuju. I rasa macam it's important to have money. Tapi I pernah pergi terapi untuk benda ni. Untuk my money anxiety. I rasa macam I sentiasa anxious sebab duit. Okay. Lepas tu bila I pergi jumpa dengan terapis saya tanya tau, kenapa you anxious sangat? Lepas tu dia tanya lah, berapa gaji yang you rasa you akan happy dan you akan macam tenang dengan hidup you? So I letak satu nombor. Katakanlah masa tu I letak 20,000 contohnya. Gaji I nak 20,000 sebulan, baru I rasa macam hidup ni tenang, langit biru, laut pun tak bergelora. Dia cakap kat I, cuba fikir masa you jadi doktor dulu, gaji you 4,500 bersih. Masa tu, kalau kita patah balik masa, cuba tanya dia, berapa gaji yang dia rasa akan selesa? It's always double the amount that we are earning. So contohnya katakanlah, I tanya dia 4,500,
Riha yang 2022 ni, berapa gaji yang cukup untuk you rasa macam selesa dengan hidup? I think she would answer 10,000. And then I earn 10,000. And then jawapan I adalah maybe 20,000. So maksudnya lagi besar kerak, Lagi nanti, besar periuk, lagi besar lagi, kerak. yeah. Something like that. But I feel like, and then my therapist tanya I benda ni. Katakanlah you have all the money in the world, apa yang you akan buat? So maksudnya kita tak adalah betul-betul nak berkiblatkan duit sangat, tapi I rasa kita nak benda-benda yang boleh di-achieve dengan money. A comfortable living, more time, more freedom. Ya, tak, bagi I macam tu lah. Bila even you dah grow old, tiba-tiba you nak masuk rumah orang tua pun kena ada duit. So I think it's more of having money as your safety net in the future. It's not for now tau. It's for the 10 years later. So untuk 10 years later, you kena start sekarang. Macam you nampak muda macam I, you kena start pakai Skincare. pakai anti-aging at the age of this, retinol. Barulah umur 40 tu you nampak macam I. Something like that lah. So it's always whatever you do sekarang Translates into 10 years later. 10 years later. I tak boleh. I tak apa. I faham je kalau 10 tahun lagi aku So memang nampak. ada orang dia macam nak day to day lah. Tapi is kalau you nak betul-betul proper planning, Forward apa-apa thinking. you nak buat sekarang kan is forward thinking. Faham. Tapi I tak. I kalau bab-bab macam skincare, makeup ni tak apalah. Umur I 40, I nampak macam umur 40 I happy je. Sebab itu bukan adalah I punya forward thinking tau. I rasa macam I punya fulfillment in life is different, and it's not very much how I package myself. Walaupun I mencuba. Kau tengok hari ni aku pakai rantai ni. Pernah kena nampak I pakai rantai? You look good anyway. Thank you. Boleh sponsor baju lah kat I, in case nak. Okay. By the way, I think we had a good conversation today. Yeah, we do. What do you think about this whole... I love it. Kalau boleh, janganlah berhenti macam tu je. Buat sampai dia besar. Sampai boleh dapat banyak sponsor for this podcast session. Because this is totally different vibe. Love it. Faham. Hari ni mission kita untuk mencari you punya one true love. Adakah berjaya? Berjaya lah. Tapi Yang I mana? rasa my true love will be the Saint of Jati somehow. Saint of Jati. Really? Ya. Mana Okay. ni kan? Saint of Jati kan? Ni. Is it Saint of Jati? Yes. Ha. Hari ni kita ada pemenang daripada brand Indonesia, Saint of Jati Peppermint Tea. This one. Ini dia. Sedap, Tidak dibayar oleh Saint of Jati. Tidak ya? Tidak. Kalau nak Kalau nak sponsor sesi Sarah, boleh lah. Boleh tengok dekat description kita bagi you. Okay? Alright, anyway. Terima kasih kepada semua yang dah menonton dan mendengar sampai ke tahap ini. Harap-harap sharing kita hari ni ada yang you guys boleh ambil input-input selain daripada kita orang just melalut-lalut. Jangan lupa untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 3.0 nanti 2-4 Oktober 2026 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre. kau nak tempat selesa dah ada kan? Datang. Kau Okay. tak datang siap. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much to Sarah. And untuk yang lain, jangan lupa untuk subscribe, comment and share. Kita jumpa dalam episod yang akan datang dengan tetamu yang lain dan juga one true love yang lain. Until then, bye-bye. Bye. Bye.